tentang kritikan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab, yang mungkin tak puas hati mereka kalah pilihan raya dan ditolak oleh rakyat. Dia pula buat lagi itu tuduhan yang bukan-bukan. Yang pertama, saya ingin tegaskan di sini bahawa penggunaan air untuk Pulau Pinang telah naik ke tahap yang membimbangkan. Saya tolong lihat sini ya. Kita 302 liter C, Ustaz. Liter what C? Liter capital. Oh, okey. 302 liter sehari setiap orang. 302 liter sehari setiap orang. Pulau Pinang nombor 1. Kalau kita nak Pulau Pinang memimpin, itu bukan yang kita hendakkan. Kita nak Pulau Pinang memimpin, tapi bukan dari segi pembaziran air. Lihat sini 302. Cadangan bangsa bersatu ialah 100. Singapura ialah 152. So kita 3 kali ganda lebih daripada cadangan bangsa-bangsa bersatu. Tapi tak apa, kita lihat apakah purata nasional. Purata nasional ialah 210 liter sehari. Dan kita 50% lebih tinggi. We are 50% higher. We are 50% higher. So kita 50% lebih tinggi. Nah, kalau ini kali pertama kita pecah 300. Kali pertama mana-mana negeri pecah 500. Dan kita tengok Selangor. Cukup pun Selangor bagi air percuma, dia masih gunakan 239 liter saja. Mengapa? Kerana dia punya kadar domestik very high. Can I see this one? I just give you the other one. I'm going to post that. What is the rate of the water? Where is it? Satu. Ini yang kita boleh lihat. Pulau Pinang nombor 1, jago. Ini bukan yang kita nak pimpin. Itu sebab kita telah diminta oleh NGO, banyak NGO telah kritik kerajaan negeri kerana enggan menaikkan kadar air. So apa yang kita buat ialah kita tidak naikkan kadar air. Kita hanya kenakan denda ke atas mereka yang bazirkan air. Semua faham kan? Semua faham tak? Menaikkan kadar untuk yang bazirkan air bukan menaikkan tarif air. Tarif air masih sama, tak ubah. Dan saya nak tunjukkan nanti itu macam mana tarif air yang sama. Kita hanya kenakan denda ke atas mereka yang bazirkan air. Yang tak bazirkan air, bil air sama, tak naik langsung. Yang bazirkan air, kalau terus bazirkan air, bil air akan naik. Dan kadar baru ialah naik pun tak sakit sangat. Kalau kadar air, denda yang dikenakan hanya naikkan kadar bil 20% saja. So kalau anda bayar RM15, anda tak mau jimatkan air, anda masih mau bazirkan air, itu bermakna anda akan bayar berapa? RM18. So itu sebab NGO pun cakap sama kita, yang macam ini anda tak akan berjaya. Itu sebab kita kena kritik oleh NGO. Tak serius untuk sekat pembaziran air. Kerana untuk yang tak bazirkan air, bil air tak naik. Untuk mereka yang bazirkan air, bil air akan naik secara purata atau yang paling tinggi naik 20%. Kita tengok sini lah. Tengok sini. Ini yang paling tinggi. Kalau anda bazirkan air kolom 100,000. Wah, 100,000 is a lot. 100,000 a lot. Anda akan hanya bayar naik 17%. Kalau anda gunakan sampai 200,000, itu macam gegasi guna air. This is like giant using water. Yang paling tinggi 21%. Ini tak mungkin lah orang akan bazirkan air macam ni. So kita lihat 17%. Tak apalah, kita gunakan 20%. So kalau anda dulu RM20, sekarang anda kena bayar
RM24. Nah, itu sebab NGO cakap macam mana kita boleh atasi masalah ini. Kalau naik RM4 satu bulan, 2 bulan, bukan 2 bulan. 1 bulan tau. Naik RM4 untuk 2 bulan. 2 bulan. 1 bulan naik RM2. You ingat kita boleh berjaya untuk kawal itu apa ni? Berbahasa air. So itu sebab kita cakap tak apalah, kita try dulu. So jangan berikan gambaran naik 100%, tak ada. Tak naik. Hanya naik 20% untuk mereka yang basihkan air saja. Yang tak basihkan air tak kena. Nak tengok itu kadar air kita. Where is it? Here. Yang begini kopi ya. This one here. Tengok tak? Pulau Pinang berapa? 31 sen. Tengok Selangor. Sungguh pun Selangor bagi air percuma 77 sen. Sungguh pun air bagi percuma 77 sen. Johor RM1.05. 3 kali ganda lebih besar. More than 3 times. Lebih daripada 3 kali ganda. So saya harap pihak tertentu jangan pula buat tuduhan liar dan bukan-bukan. Kita tak naik air 100%. Kita hanya naik air untuk mereka yang bazirkan air. Dan untuk mereka yang tak bazirkan air, bil air serupa. Untuk mereka yang bazirkan air, bil air hanya naik 20%. Kalau anda untuk 2 bulan bayar RM20, sekarang untuk 2 bulan bayar lebih RM4. 1 bulan bayar lebih RM2. 1 kotak rokok pun tak sampai. Yang bazirkan air hanya 28% saja. Yang bazirkan air hanya 28% saja. Itu sebab ini bermakna hanya 28% daripada pengguna yang kena. So yang tak bazirkan air ialah 72%. Yang bazirkan air ialah 28%. So tak jadi masalah. So saya rasa itu kita sekali lagi nak merayu kepada orang Pulau Pinang. Tolong jimatkan air. Tolong jangan bazirkan air. Kerana NGO cakap kalau denda ini lebih RM2 sebulan, dia rasa tak akan berjaya. Mungkin mereka betul juga. Tapi kita akan cubalah. Tengok macam mana. Sebelum kita ambil tindakan-tindakan lain yang dicarankan oleh NGO. So, bila kita naik ini denda air, ini Water Conservation Surcharge. Ini ialah denda air, denda pembaziran air. Kita harap ini boleh ini boleh jadi berkesan. Okey, ada apa-apa soalan lain? No, 1 September. Oh, this coming up 1 September. No, 1 September, that means the bill you get is 2 months, what? You get at the end, at the November. You get November, isn't it? This is the new surcharge. Surcharge. How many will be effective? 28%. I said 28%. 28%. 28% Of the this year. total number of consumers. Domestic consumers, not trade, trade not affected. Yang perniagaan, perdagangan tak kena kerana mereka tak dapat apa-apa subsidi. But is our percentage of consumption high because our numbers are lower, less compared to other states? And I'm talking about 28. No. You are talking about our consumption. Yeah. No, it's the same one. Look at police. Look at Malacca, smaller population than us. Yet, look at their consumption. But comparing to Selangor, definitely cannot, isn't it? Still compare that way. Yeah, when you want to talk about something, you look at police, 257. You look at Malacca, 231. You look at smaller population, Labuan, 207. That's even smaller population. But we have many swimming pools. Compared to police. Swimming pool is not domestic. Those, they're not. But some houses have, isn't it? You're talking about Jacuzzi. domestic houses. Domestic homes lah. Then of course they have to pay. That's why they pay the surcharge lah. But I mean we know lah which are the. We have urban what? Urban high lifestyle. But no lah. Where got houses having shop swimming pools? Huh? Jacuzzi. No, but how many homes having swimming pool in Penang? Those apartments, That one is commercial. I think sometimes they have in their homes.
Private lah, it's private. No, not that many. Penang, the land is so scarce. Not that many swimming pools. Planning one. Not that many swimming pools compared to other states. Other states have more swimming pools. They should focus on those people washing cars in the morning. 4 or 5 cars. So CM, this 28%, how many of the numbers are the population? 28% of domestic, of those who are using. Yeah, how many? 28%. No, we are 1.6 million. Domestic is 460,000. 461,000. So it's only 28% of this. 61. There's 28% of this will be affected. 461. So among 461,000, how many were also affected by this surcharge, the extra surcharge? No, 461,000 consumers, 28% of this. 28%. Yes. Wastewater. 461,000, 20% wastewater, of which they would have to pay the surcharge. So the main extra 28% have to pay the surcharge. And then previously even the surcharge. Come again? This actually 20%, previously had to, of course a month have to pay the surcharge. Now they have to pay extra 20%. surcharge again. No, that means for this, so this 20% will pay wastewater. They have to pay extra 20%. 20%. Maximum, I say it varies from 16.7 to 20. I show you the table, you see the table or not? The increase of their bill for 2 months will be around 16.7 to whatever the amount is. So you average out, put it around 20%. Easier to count. So that means their water bill only increased by 20%. How much revenue will generate from this 30%? I want to check with PBA. This is all estimate. So we wouldn't know yet. Let me check with PBA. Easily could be million. Oh yeah, easily could be million. But then let's say if people say water, it could be nothing also. Let's say everybody say, oh, rather you don't want to waste water, you use less water, then you don't earn anything only also. Because you can only charge if they waste water. They won't waste, if they don't waste water, you cannot charge. That's why we did not increase tariff. We only impose a fine on those who waste water. I think it's very clear. 三位，清楚了啊 ，OK， all right。